chlaintín an Jack an seo ha agus mu sé Jedi gheama seo mí sons go bí mí chlaintín níon so mi tíir dal íana cínteach go nuing go gaibh mar chlaintín Surin ar chalas mar sin a dal íana share ar Twitter agus sé ar Twitter éile mar go mug agus nuair sin táisií sin go ceast cin a háisio ceast seo sin me ha well sin is seo ar san ha mí dáchas Jedi Star Wars Fallen Order sin go feisce a Jedi cú mai hí sibh go bhfuil mí idir an Jack an seocha agus a dú ha mí dal tron gheama dal arás gan na planet sin éile bagano Zephos mar sin ruirt agus ar na díomharan a lar account agus na cíisteachan mar sin ha turédium a seo ha lán in ist agus a grís go talúile chuideach na dahan ag Gavantas ula gom agus na ponchos is mar sin mar sin dal gáil in ist go ned chuig a fist is an Jedi I gheama I háiseach agus nach mí ha in When this is all over, I think it'll be time to settle down, fall in love, start a family. Love? You? Yeah, you think a guy like me doesn't know love? I bet you're gonna tell me. Let me tell you, it's the best, but a lot of work. It needs admiration, devotion, attraction, and respect. Please, that's actually very insightful. Yeah, well, it comes with experience. Can't look this good and not steal a few hearts. Magil ar grís. All right, we're here. Get in your chair. Seo síne chuirtin. This isn't good. With the defenses they got, our usual tricks just aren't gonna cut it. I can help. What are you thinking? A ritual. It will hide the ship. I hope. A ritual. She has a knack for this kind of stuff. Wait a minute. Now, hold on. Now, what is this gonna require? A sacrifice. One of your arms will do nicely. Wait, what? Don't be so serious. Join me up front. Sisters, mother, lend me your strength. Sisters, mother, lend me your strength. Sin go dé. Whatever she's doing, it's working. What do you think the odds are? My money's on you, kid. Let's go, buddy. Once we're inside, I'll engage their defense level, and then sabotage their sensors so the Mantis can extract us. You find the holocron. Should we stick together? I feel the pull. The lives of every child on that list are at stake. Whatever happens in there and whatever you see, don't worry about me. Just get it and get out. Close in on the fortress. It's time. Chenulis an féich mí siad a ríist le cáireadh mar sin.
Seo sin me ha. Snap me hetála tu go bhfuil BD cáil arm. Ach ai, ha cara ruta ha mín dúl a heachras. Éistí sa cheall lei sin. Ai, ha cara down ha mín dúl a heachras ag Jedi gheama seo ach a neamí ar son táas í anamh tíreach ar reclas go bhfuil bhí ceist. Táthirst. Snáamh go mainneánach. Mi bheith cin éiste. Ceist. Airlock 8 is clear. Listen to that water dripping. Hey, Stormtrooper. Sesin. Intruder! Sound the alarm. You killed them all. Cal, you there? Yeah. Good to hear your voice, Seer. I've located the holocron. Sending you the location now. Got it. We're on the move. Ceist. Sin dá lurach go holocron seo agus féin as. Sin na mín Break dás. in? Oh, had it. Unwise. Sesin. Cadú ag go bhanis. Is trúig sin. Talamh mar a hat a snáb an sa gheama seo. Throw it Hadich. You're going down. Incoming threat. Move up. Jedi's on the move. Having issues with It's a purge triple Gene, good job. You can know is can you hear Hadich. Oh, Cavella. Jaha. Oh, sure. We'll wipe out all traitors. They caught me. Initiated. Did a good job. That will stay. Sin. Agus híisiú go bhfuil a health bar ac yn fat yn y satcha nist. Catch him. Destroy him. I can't hit him. Target is nimble. That's it. It's all over now. Watch it. He's recovering. Stay aware of his movements. Sin. Oh. Quicker than I thought. I'll catch you, Jedi. Aim higher. Cymryd a hash of a Jew. The Kerir ac of a cat.
Oh, wow. Sin. Character that in it is. Ist Jedi then here. Impressive view. This needs power. Puzzle like in then here. Simpel klaar. Oh, actually, okay. Nou, het ik zin je niet. Oops. Shin. Whoa, see that, BD? Oh, It's something. Let's check it out. zult je I've hagen. disabled the shields on the outer sections of the fortress. Flood the base and swim to the central keep. Hell of a plan. We'll meet up inside. Good luck. Got it. Let's go, BD. That section looks pretty weak. Juist. Ready for a swim, BD? Hang on. Berg snaaf. Oof. Daar is Toontje. Machine. Ja. Is, I mean, dagas could be. I mean, Irva Keija could be. Joe Vlad akin lesson darna puhid. Sapach mi erig coladia. Stocha less here. Let's give a lightsaber here in it. Wat een hagres. Saatjes aan fascia. Nicht ga hasje neer ne skillen bulle jonsachig. Dat is maar zijn ga nu een barach. Hasje haast if een penguin skill. En hasje karanjana. Na chula mi niacha va kra. Wil het heen tool. Wil je met gas. Could be DLC or chod aan. Les skillen uren. Oh. Back up, I've got this. I'm taking you down. Shinshin. Okay. Target is blocking my attacks. Shinshin.
An bídí hen. Dá. Better catch up. No match She's for gonna you, hurt right? that shot. Both. There you. Gonna now. Yuck. Shane. Forward. You won't escape me. Shane. Persisting. Suffer, Jedi. You're slow. Chin. Or both. An bídí hen. Shoot him down. Get up here. So, Try that right. with me. Don't let him get away. Blocking my blows. Hit him already. Unwise. You will regret that. Inching. An bídí. Pírio dojo. Shashin. Get back. I've got this. Hit him already. Watch yourself. Inching. Hey. Hacking that echo. Hey. Da attitude. Oops. Oh well. That's actually in the show. We can have a force oracle. Oops. What's that? Right. You're slow. Stop resisting. So, You're going to bleed. You can't stop us. This one's quick. You're alone now. Not so easily defeated. throw it naar Gerrit. That's your son Fashial. Oh, Fashin. Well, but more than you own. Switching Dirk on force ein rash. Could me ask on a carriage in a hedgehog. Destruction. Let's see what's behind here. Fashin
Oh, mas bheith sin beo cheatar I cartin. Right. Yeah, I can stay. He's in the interrogation wing. Mhm. Oh. Interesting. Right, is a good. Good. Finishing. Moving back. Target and fire. Let's light up. He's not invincible. Get him. I can't keep track of him. His guard's too tight. Yuck. Take him down. Shinshin. Okay. And two of us on. Spel denje se pijansne selvlager. That's the last of them. Cal, Okay. I'm near your position, but sealed behind a blast door. Look for a console nearby. Schön. Sind hier even een scan back aan hier. Laser gates. Maar de wachtgas. Found it. Oh, wow. A seer na badass. That was impressive. How you holding up? Don't worry about me. We have a job to do. Still, it feels good to tear this place apart. This prison is where they kept us. I only wish there was someone left to save. I'm sorry we had to come back here. So am I. We didn't really have a choice, did we? I understand. Let's keep moving. Yes. Let's get this over with. Any sign of Trilla? No. Not yet. The holocron is being kept in the interrogation chamber. It's the most secure place in this entire fortress. I'm opening the path to the holocron. Get to the holocron. I'll divert reinforcements and join you as soon as I can. Anyhow. Gee, well. Looks like a turbo lift. Might be our ticket out of here. Has sin éidir háisigh sin Cluicheamaid is háisigh sin an gheama he seo a chluich irais ag táiseach an éirlich so a bheadach go me sin feisce a deireh seá lei sin Getting close. gheama eilanta ann. Thanks for being my friend. Oh, mar raibh ar bídí a hain. Anything like this. Advanced, even for the Empire. Shall I put that on? Cymryd a hasio cartin, a cwrg neu ac y ced y drasta. Sy'n yn araf y smo a hyr rifir fi ac yn bio eisiau sianad. Beat So, them down sy'n and turn them to Shouldn't the matter. dark side. mynd i fel cod ac yn save i enw yn ei. As began health ein I ddesh. Mas dweud sy'n ystau gan y siomar yn y sio. Do your magic, BD. Oscar a bidi a hen. Sy'n sio ffaran da hosig e yle really. A sio y ffarach gyn mar ribba. Gyn check os y bi. Sio sy'n
Trilla Siduri. Such poor aim. Ah, Wolf. Okay. Oh, Wolf. Iech nicht mehr Menschen. Jesus. Ha, ik hem maar laatjes. Oh. Ah. Ja. Zien. Okay. Mór an tain gear lang gus. I mean, dach is go mína sláide. Ah, Wolf. Yuck. Oh, Trilla. Hey, bud. Stim. Oh. Ah, yeah. You can't win. Okay. Oh. To giving Sarah your head. Oh. Oh. Okay. What? Oh, Wolf. Yeah. Okay. Oof. You will, Bob. Trilla, I saw what you've been through. You've experienced great suffering. It's not too late to let it go. Let go. I'm stronger now because of the pain. I knew you'd come back for this. No, thank you. You'll never make it out of this place alive! Help, BD! You'll pay dearly for that. Shane. Oh, Wolf. You're going to regret Oh. Hello, Ruach Poof, out to Lash. Oh, Wolf. Okay. Yo. Ah. Yuck. You'll pay dearly for that. Oof, oof.
Ah. Yuck. Buddy, help! BD, I need help! Oh. Okay. Oh. Oof. Yuck. Ah, sin chofasc. Machine. I have the holocron. I need to do this. Jedi Italiana. It's over, Trilla. Nothing is ever truly over. This fight is over. I know the darkness that is eating you up inside, and every day we choose to either feed it or fight it. It's too late, sir. No, it's not. I know the choices that I made took all your choices away, and I have failed you, Trilla. I failed you. And I am so very sorry. Oh wow. I've carried so much hate for you. Oh, Níl scagus go de go bhéadú sa sabbaite seo. Wow. Okay. Trilla agus sir daú achcha. Mar a bhanis. Íoch. Okay. Díreach féidir ar hain. Right. Good. Surrender. Ah, he's faking the mist. We gotta run! Wow. Whoa. Look out! Okay. Turbo lift. Let's go.
Oh, my graag. Wow. Ja, je kunt je uitkijken als je camera aan hen. Oké, veel kies je dit. Is dat hem zin? Or has je niet tierig is sapet je nee trilla. So huurshin karan chia geen aan sapet. Ach nes cha chia geen akin er neskele nele jongs zien net wat je nu gleich. I guess yeah. A heen is ik het de keurt na. Er wordt een methoudjes geluidjes. Oh man, hij krijgt je. Wauw. Ik zit er gedurende het echt rig wat verder. Oh, wof. Oh, wof. Let's get out of here. Come on. Oh, my god. Somewhere. Freaking film uiltje has ja. Horror movie. Oh, okay. Finish it. Hij heeft me goed, zo. Hij is een vier. Als je naar heen. Verder, is er zo'n keer als je een jacht met Jedi aan zijn list. Oh, Toen je naast, ga je weer kindje haast. I think we lost him. I'll make it. Seer, I won't fail you. En Kjall haast het al. Als je een stok wil, hè. They're not responding. They will. I am certain of it. Breeze, I'm here. Heading towards the surface. Be ready. I have the holocron. Seer, she didn't make it, Breeze. Here? Just get out of there, Cal. Keep moving, Cal. I'm sorry. Oh, maar graag. Yep. Jenna BD. Surrender the holocron. I'll never give it to you. We shall see. Oh, wow. Haha. I won't let you take those children. En heel veel ik is een achter lava glachtig. You would have made an excellent inquisitor. She's stronger than that. No! No! Yes. Strong with the dark side. Seer! I can feel it inside of her. Seer! Seer! Hey, listen to me! Still have a choice. Oh, wow. Toen was het eigenlijk de Gio. Cheery Darth. Sin maar ha ruch pu kant in sa chat. Merin. Shouldn't he in? Hey. Hey. Hey, kid. Cal. Cal. See her. She's all right. She's all right. You too. You did it.
We did. Careful. Where are they? Well, they're out there. Whoa, hold on. Wait a minute. Hey, Medin. That was you in the water, wasn't it? I'm glad you're okay. This one wouldn't leave your side. Hmm. Thank you. Hey. Hey. So now what? Well, Captain, this is the end of my charter. Your contract has been fulfilled. Thank you, Grease. Well, if it's all the same to you, I was thinking that maybe I would stick around here and take you wherever you gotta go. Besides, the kid kinda looks up to me. What about that? We use it to rebuild the Jedi Order. The next generation of Jedi. The Empire will be after him. Just like they're after us. The lives of every child on that list will be forever changed. Not by us. Their destiny should be trusted to the Force. Oh, wow. Sinna go bheith. Wow. Fa cé sinna go méid mar is go cimid heis a cin bha is go na filmichin nach bíag ginielach uur de Jedi a nachgig as a líne seo. So fa cé seach a hef cimid a bheith dal a jailke grí sin nan rá holocronachcha. Agus a hulmí cin jéite go holocron a bhílig Robit ook weer een sin. Iach. Wel sin a cin hiad gheama sláán a cin de Cluicheamaid. Díanta, bhí sé ook big Jedi gheama mú. Ga de híteach, hadéw sé de bhí beach gus an trí gaisio na huarach. Wow, chart sin rum clan. Chart an gheama sláán rum clan. Ach, gohara te Jedi go bh sin. Cheeky for Vader, Savage Mierigan a Trilla a bhí sin character de Charlotte once again has seo fat stácha I héin agus Medin agus bídí a hen mar a bhíh dú tíireach wow bheit sin leith me so bhí táiste go bhfuil gemichin bhfuil a deanú gemichin Star Wars has de chumá sin. En we spent een goedje genaheach en kajami bek en jaleerves is gheama agus an nuair sin goidte gotá sin nachgheama na sin dal chuig Cluicheamaid agus bí chum acaise geamanan a bhalig agus bhótaigh sé seirse gheam a heisih san féicin as an árid ach drasta tíireach wow chart Chart a gheama bheit sin rum chlán agus apid Teo Crìoch iad apid Teo Crìoch Ba mí dúach an pásca cuidicin cha ra bhíon dúach go díadach trilla bhí an ach wow apir gheama Jéver beachgan hain, dír a fecar beachgan sa comments ma se bhí géirí agus mar sin seo críoch a chiad gheama cin. Nís muintir san an nachgheama go dtuig sin fed atá
picin na sgide agus beidir thuis mí ag táiseach tú háisiigh sin gheama seo a chluich ans a néirleach agus sin chomór sa giplinn in ist mar sin gheama na sgide is an an airad ach ha mí talite an de háisiigh sin le Star Wars agus mí talite go i gheama is seo an gheama seo a thuigh sin ar san lá seo. Ai, tíreach ar le gheama ar le. Really a tarsin am céine na seán gheamich an Jedi Knight. It's got Jedi Knight, Jedi Order agus Jedi Outcast agus rud mar sin. Ach ai, chuir sin an glan. Bechgan sa bí acuise as a chat. Tíreach canat agus fic mí sibh. Ai. Tíreach chud a dúnadh an rilí a Jedi go bheith sin. Bhfuil chá lua is go henne sin iad bhí clích is an fiúsú a híte. Ai. Ba mí héine dúil ghuiirteach go básach thuad duine mar anna is go Rogue One ort go mar sin od ans an am as bhfuil gheama seo stéite episode 3 agus episode 4 ní am lán dácha se hán mar sin tríic Heniel is go Joe Jedi mar go bhí Jedi talíte ceine mí sin náta de bhearlach as a hánach ast. Agus bíad nach mar a thuirs mí thuala mí ha fehan in ann go bí DLC ar choricin ann agus nu de hiic sin amach Cluicheamaid sin iad Cluicheamaid me hi amach a bliana bhí sin me chluich ar san féicín na tachart an sa cháirtin scéalach ha mí go túd iad tuh i ghail etar cáil agus meran mí go túidir san sin gus cínte chun tíic sin. Rud ha bránach go iad mí éon ma bhís DLC ann sé go bhfuil na chéil trilla bea in ist ad bhí hen céanóman mar antagonist agus scéalach ar lema aiche agus is scéalach is go de cáil í cáil agus rí sir an a dóid nach éil rilí character sa bíile a sin ar canneach. Mar sin bíon nach éicín có hatsin as ar tché an sa narrat an is go bounty hunters and Vader bheith sinne dal sé chuide cin éile bheith sinne dal an tád air chuide cin sé chuige bhís in é lechams a chamin dáchas gotíigh sin amach a ggéichead ach chuir é dúnig orm man nachgus é rá dhéidir go bblion neomíoch ar fehan in na háinte mí an háast agus ó bhómh Apid Jedi. Ba sin má. Agus ní smen sin go bhfuil mí chabóir ar gach achievement ein in éis. Gúirte go bhfuil in an gá bhacail nach dúir ach wow. Diomiad sin nu diomi carm. Heb je hier nog? Ja. Het al worden dat verder kan ik die daar gaan de credits has het al. Tang is dan wie nou Crìoch a Rengarg. Thank so nog. U sé é gheama he seo Crìoch J de bheach iad Jedi go gheama. Fe sin tíireach ar le na bheach sa. Agus is talam nu
is a good had a clachgaigh Vader an a dóigh glích agus fuinte go fecha tú sin le Rebels Crìoch am sa bhí ha Vader nach go ha icolach a rengar go cantín Jedi bha míorhilach is ce an icolach a sin go bh fiad go háid ha fadaí mar go bhile díach go dal go mar horror film a go Jedi becan ar chenú good sabbat sin é Vader so good díach roiith ní básaí mar sin seo cha rá láid ha rengar go gra sin é díach seo iad na voice actors mar go buch Travis Willingham ba mí dúil go é Travis Willingham a bheit na Jedi tapáil agus a Liam O'Brien a déanamh gohún Crìoch díisteach sin ha iad san Crìoch an an Critical Role Sam Witwer déanamh go Crìoch Sam Riegel, Matt Mercer, Liam O'Brien sin Yuri Lowenthal Animan Karen idir bhfuil daine dhealach sna láin seo so cóh an Sam Witwer ha is ans Clone Wars agus Rebels BS in na Cluich Darth Maul so chéine listen rá Easter egg ar chud an ann le Maul an Atkin aye a rengar go cantín ag Jedi an cluichetar gen bheach go bhfuile go má láid so sin go túr ceart nu a ha sabbat trilla ach nu a ricas tú Vader a sin díach haus mense go bhfuil hén cho cuachgal is how i dal in é trilla agus a buanachach agus nu sin na cholas stácha gan túntaí ise tuh solasach mar go bích ach nu sin nu ha Vader nachig chaú ach ri gach ruút a dúntaú an sa gheama seo chanéile láitear go leáir san sabbat sin é Vader agus a mí suinte go bhfuil sin an i dóid ma ha dal is sás leis is se extended universe agus nuir néile hadal is na filmichin agus program an TV ha sin na cópur go má áir ha táisna chéine go ré neach icolach a hena Vader ach réiteigh mar réil saim cha mór acha dansna na ruta néile mar sin is ha díach ar a gheime seo leich goite go be brísigh dúil I bheith an ma ha díach fas nas cuacail is na cuacail is nuair sin chaú go tíana dhéanú na Vader a rengar go gra stácha go bí gheime éile an le barach Vader ha mí dáchas fi sin insinach thuair sin mór an Vader an sa chéinealach miéirich mar go bích an sna gemichin Force Unleashed agus bheit sin má ach chi sin na hachras an san amrí teach ha a bríon DLC a dhéanú ach chanéal fisachuh miniteach ach cin éiad so réite go féic sin cáil a dal in Vader ha rengar cantaí nach cha mé guntachuh cha bhíige go más spáir má bheit an na príomhnáid ha mí smintin sin goteach nan rá sinúla dheálach ar Vader agus bheit me a mí smintin gon de chhlachgat Vader go má an sa gheama seo or san na bhórchuid sin gheama thuair sin fehanan mu Vader thuair sir ritcin mé dhéon ach a gheama seo rilí samhéon sir agus trilla a bhain agus cáil meran grís mar a hat ulich taringte cála leis an tíimethe seo de mar a ha fricirst nuair a ha ritan cían ó héon donna a tachirst gúte agus gan na daine agat go slúig mar go big get hinniuch agus an cáil agus sir agus scíalach go má persanta a bhain an is mensin go héin go dú
agus chréid mé go bigus scéalach éidir bhí chopásanta sin nan rá is go féidir tíach a nachcuh gach leir a híte. A mis si go a rainead má ana bhí i thuirscút is go Crìochán deirútan Star Wars a charáiad a fiochan rí tíach a thula cáil i hatal áist. Rengar go canting Crìochán se sin learas a gheama seir san is scéalach sin seoh. Yeah, a mis si go a rainead go má leis gheama seo mí héin hín go táiste leis. Agus sinna tíach. Vice talent Brazilian Portuguese. Is trúigh nach chéil a gheime í chluiche ana Gaelic. Agus réite ag amar chada cin go déan sin fancast ar cóhí mitir san chhlacha. Is fíor hallam an ceáil a seo. Ha míad ceáil a gheime I bhálaigh at sa hasí néad a bhí a chluiche. Ach go háid sin téimethe seo a mí smaoin sin an téimethe seo mí smaoin sin go tíimeag trilla a hán agus gach uaire bheit me gach lein sin bheit díra ar le má agus siú díra a Rengar go cantaí go deach ar YouTuber san éici na ríise sa ríiste mar an Jedi ag Crìoch siú sinna díreach díreach a bhí spéid sin ar san na nátheachcin a ha bhí copar ar a PhD acham agus ar mar sin go bhí i chluiche am headphones díreach a soundtrack ar san na gheamathe seo. Or ha faracin go má Star Wars go ire ach Jeffrey te go leor agus san le díreach a chclach ag na téimichan bhna filmichan. Ha díreach le má character in at. Sfa má sá go réad aicin ach chuirt arám nach be díreach gheime mu dhéon sá go réad a bhain. Gus an unrúd leis a bhórchuid sinna character in na chclachgat. Chuirt arám a bhí dul go dathomír go háit dathomír mo chuid. Chuirt cuideach na Bounty Hunters room. Uair an bhíh dom an cuairt go háit an san teachcin seo at a bheith iad dul go na planet sin ar san na thula rutáin. Dathomír marún Rengar go grás sa mí gant acu. Nuair bhíh tú tíla go na planet sin uair an bíú a féicin na Bounty Hunters a seo as bhí díreach a nachga agus bhí sapait ar le acad. So sin uasach má. Gasad becan ráhéin becan a airisseil mar go big kind of repetitive. Díreach ar gas go raí dal a ríiste sa ríis go na plantin seo agus nuair a hair sapait sin na sto a coicne siad trippin ha nuair sin a féich gin a patran a ha a gheime a chhlaachcaigh ar san mar iad i chruachach. Ach ceir le agus ceáil ar le ann fá Abbey Road Studios ar ar cholas. Sinna go le London Symphony Orchestra. Well, agus London Session Orchestra. Agus a Bach choir. Íoch, two of us tin cála ar san Joe cheáil a chruacha ar san na gheime a seo. Chanéal is déile chanin really. I mean, caran is general ma leves it drasta. Sinna hain, John T. Williams. Tíreach gheime ar le má. Agus ha mí tálaitú go bhfuil is go gheime ar san chluichead acin an na sil Star Wars an drasta ar san nuair a hánig Disney estáis nuair a gabhad Harris ar Lucasfilm agus nuair a gún at LucasArts. Mus fin gin de chuir sin droghid imimeach neach. Agus Harris nuair a bheith nach rá na gemichin a bheith tíineach díreach is
is go na gheamichin Battlefront agus is go Xbox Connect, Star Wars, I'm Solo, I'm Han Solo. Ha mai cin gem yn chluich a rengar go gun chfuil ui ag a héin as na geman an chluich ar Star Wars. Had ma chula mi Jay go bhfuil rengar a gagwa cús ui ag a bhí etiquette each ar a raca like a well chula mi Jay a rengar go bhfuil Star Wars Jedi Knight Jedi Jeham Jedi Outcast un sin na gheamichin Jedi Knight ha sin ar Switch inis agus ha episode 1 pod racer ar a Switch so sitting good sin a cheannach a ríist agus a chluich a ríist ar a Switch so mis fan si go bhfuil rengar go it vidan mi sin ha I could Nintendo Airvoke is a get kind of announcements a Jay agus Herstead go big na gheamichin Borderlands a tín gonna Switch agus na gheamichin an Bioshock agus Crìoch go big gheamichin an Star Wars Leitch Jedi Knight agus episode 1 pod racer tín nis fa episode 1 pod racer gheama ar le ma bheit sin acin iad a N64 a mis munchin agus chuirtin rum glán Joe gheamh Star Wars agus ha na gheamichin Jedi Knight Díreach ar le ma Crìoch Kyle Katarn agus Luke Skywalker as a Jedi Temple agus mar sin rengar gantchuich Joe Gemin and agus ha Joe Gemin an Star Wars ha mi héiad bhí clúich a chiún cadéis Battlefront ga agus hat BB-8 agus BB-8 a chud is sta gan gheimime sin agus had sin spársal ach shall I seo for use of sigla shit inch push seálaigh pustí in it ha rengar cantin se Joe Gemin a hansta na gheamichin sin mar Jedi Knight a chat anicht na Elseworld just Star Wars had anicht han lit canonical anicht mar sin Crìoch an urid leis na gheamichin Force Unleashed ha mis mention answer Sam Witwer Crìoch ha free of character an Force Unleashed streichte id Sam Witwer agus ced go mad Sam Witwer agus anicht sé Sam Witwer go Darth Maul ans na cartoons agus mar sin agus bheit Crìoch anna Battlestar Galactica so ha héin go ma animíte an a soul sci-fi a drasta chanin sin well ha cum rí tá bhí smensin éid Jay chluiche sin a nethe gain curí mi poll ar Twittered rengar cantin fa Sam Witwer Crìoch Doomsday an a Smallville well sin fa héin Nisha rengar cantin spoiler alert so yeah Sam Witwer ha Joe video an a héin a mínacha unjenne sapachin ag Jedi Rebels Jedi series music Rebels heissen is get the gen of mar gewor shot by shot a giisi get me in a sapach shot attackers fóach gohfuil ma jálach agus ui bhór an a Star Wars an iireide jálas a heice ar a grách mar sin ha mis mé sin go bhfuil sin séisiáil an le Star Wars or Jedi Òrdugh Crìon hí sin maithe scrínéile ná díreach no seo sin continue load journey start journey bonus content well si an éile sin me a dev commentary ach go goteach go cin sin ag am éile a chuir sanna dráasta canimí siarí fáte taing ar sad a bhí am chuteach a tú ar san
Cluicheamaid agus sinne chuir Crìoch Jedi Òrdugh Crìon dheireadh nach lach a bhí ga chluich agus ga chur suas ar leine nach í seo ar YouTube a nach comidachas agus mi dachas go bhfuil sib sláán a sábhailt na lá an neánach as bhfuil sin beo chiimi ina theachcin sibh chala ar Twitter an san teachcin i hadráin ar san éicin na pól a bhís ann ar san a nachgheama acin bí a gheama na sciire agus sin ach seo sin cantain tíirí rí Òrdugh Crìon peangus an a bhíon an chuideach cartin agus fesca maith.